nuko ngo dufitemo abaririmbyi tako abantu bavuye mu turere tuzoba tubiyegereza ngo niwe bashe kutwiyegereza ngo baje kuramya kandi natwe turaha tuzi kuririmba ni ukuvuga ngo wewe kinovuga abandi bazi kuririmba urekene ntawe turakuzi ko nta kintu ndabizi uzi kuririmba iki kintu nzozamura amateraniro mutangare kino giterane kidahora kizoba gifite amavuta menshi gifite amavuta ni igiterane cyateguwe neza ni kuvunja vikwazo kandi natwe dufite ibikwazo tuzovunjira hari dufite ibikwazo birimo kudukwaza bitubwira nabi bikaba bitubwira nabi ngo se ino narohese kumbira ariko yayi ufite kuri shana wamenyere ubwo buyaye cyangwa ukabureka niba turutuyaye twama tutureka ngo nuko ngo tuzakama turandaga hari udakunda kurandaga afunguriye bidafite ubuyaye niwe afunguriye bidafite ubuyaye ureke ubuyaye bwacu tumuvuge hari tumutwaye uwo musaza bakuvunja vikwazo n'abo bantu badusubiza inyuma uwo munsi tuzovunja vikwazo mama mureke kuriya yewe kiriya kiganiro nagitegere ndo ngisubiramo kandi mu magambo yose mwavuze irya mbere ryanejeje n'ivunja vikwazo nandi iryo jambo ryanejeje vunja vikwazo tuzobivunja uwo munsi ni ukuvuga ngo ni igiterane cy'abayutubazi gusa bavuze ko ico giterane ari cy'abayutubazi umuyutubazi niwe uzobwiriza muraho neza mumeze neza turasuhuza abakunzi ba Mayina official noneho nyine mutabwo mukira abafana ngo mwabaye bakunzi ngo kuko umufana ngo azafana igihe gitoya ngo akagenda ariko mwebwe muri abakunzi ba buri munsi turabakunda abafana bacu bahora batubwira ngo se ngo ikiganiro ngo catinze tukaba twumva tuguwe neza tukunze naho ibintu kuvuga ngo guys naho ngo se ngo badata uko bazadutegera na bamabukwe none se bamabukwe na badata uko ngo babaye ba guys nuvuga ngo turese guys muri inshuti za Mayina official turakomeje gushimira abantu bakomeze kutujoyininga ikanisa ryacu ni ikanisa rinini rikeneye abakristo benshi kibisanzwe banyita Kinoro umuntu winjiye bwa mbere banyita Kinoro ndi umuvyeyi ndi umugore w'abana 3 hanya ngo simvuge guys ayaye kaniganireke babasaza bandi baradekaraye gusiba guys siba guys none ga hero bashuti hero my people bashuti bafana ku mazina ni Jani korera kinyamakuru cha Mayina TV show official niho dukorera niho turi kubarizwa ubu nyine rero turabiyegereje kuri channel yacu abantu bose bari kwinjira muri inshuti nziza uzamutera agatebe ahantu hameze neza hari amavuta hari ikintu voice of the women ikoraho bandutira bari mu kuvuga ngo nubona ikiganiro ngo kirasohotse umuntu kwegere ngo uzumukubita igipasu ngo kugira ngo yigireyo unimba wakishana gaze ngo yisime ubanze gutegera ibyo baba nikirangira urabona kwa sayaga n'ingunga ikomeye bayizewe none natwe uzoza ubukwegereye uri mu kiganiro kugira ngo akugire busy uzumukubita ikinyunguti mubwira ngo ceceka banze ureke kungira busy banze ureke kumvugiza umukubita ikinyunguti mubwira ngo ceceka umwana naba kurira kubite ku mugongo ujishe ariko ubanza asinzi ubone gutegera ntakavuye hano hantu hari ibintu byiza hacaye ibintu byiza byiza tera agatebe wumve rero turasuhuza abantu bose bumva runo rurimi rw'ikinyamurenge ikinyarwanda bijya kumera kimwe ikirundi harya warambwiye ngo n'abakonyine abantu bambwiye ngo n'abazumva abanyamasisi abanyenkore nabo bumva runo rurimi rwacu nabo turabasuhuje ariko abanyankore njye nigeze ngera i Bugande niba hari abanyankore noneho ukajya gutega moto yawe ukumva noneho ufite n'ubwoba utahazi ukagira ngo noneho ndavuga ikihe Kiganda cyangwa ikihe Cyongereza ariko uzumuvugisha ukamwumva gusubije nk'ikinyamurenge ariko Icongereza k'Ibugande uva Bugande ukarinda uhuru kutararya kubera kutamenya kuvuga oya ahubwo njye nasanzwe bari Abaganda ahubwo niba ari navuga ngo n'Abanyarwanda niba navuga ngo n'Abarundi niba navuga ngo nibo Abanyamasisi abamotari bo mu Bugande benshi n'Abanyarwanda
n'abanyarwanda kuko njyewe ndibuka igihe nageze i Bugande simpazi cyane ariko ndibuka ko nari ndi gutega umumotari numva mfite ubwoba nyine nkumva sindi bumenye ikirimo indi bumubaza nagira ngo mvuge natangira kwidedebanga mu kongereza gake ahita numva umuntu avuze ikinyarwanda n'ikinyarwanda ni ukuvuga ngo katwe twaje muri ziriya za magendo wageraga ku mupaka ukamwumva n'umunyarwanda ukuvugishije ariko hari ukuntu bagiranaga connection noneho hibo bakaba noneho tuvuye mu Rwanda tuwinjiye mu Bugande akaba yavuganye n'umuntu w'i Bugande uza akakwambutsa iwe arakukura mu Rwanda akwambutse mu Bugande nakwambutse mu Bugande ugiye mu Bugande ahita agufata ariko nabo bari umunyarwanda bari abanyarwanda bavuga aho ngaho n'abanyarwanda none nk'abamotari nyine igihe ubwo nari nzi wenda nanjye byarancangaga nagiraga igihe nakivuga reka numva umuntu wenyine arakuvugisha kandi mvuga akamavuga ikinyarwanda bakamavuga neza nyine mukavugana noneho ukamutangiraga nawe ukamubwira mu kirimi canyu ariko mu modoka bari icongereza mu modoka bari icongereza niyo ugeze no mu mujyi ubona nyine bari gukoresha ibirimi byabo nyine ariko abamotari hafi ya bose njye nabonye nk'aho bazi ico kirimi kino tuvuga sinomenyaga ngo ni Kinyamurenge sinomenya ngo ni Kinyarwanda bavuze sinomenya ngo ni Kirundi zanumva gusa avuze nkumva naje ndumvisha ariko hariya nihe asika muri abe naha muri Kenya none iyo ugeze hano muri Kenya kubera ko utarumva caga Iswahili baza bakivuga ukumva noneho taga Iswahili tacongereza byose byabaye kimwe ukamucanganya iyo ujuri wenyine uzamucanganya ikivuga hinduka ubusa no mu iduka zugera mu iduka ukazubira ikintu no kugura kubera imvugo igiswahili cacu nuko ngo kera winjiye muri Kenya igiswahili kiba gipfuye kera twinjira mu kindi yeme duhaye pole abantu bari iwacu bahuye n'ibibazo twabonye ibibazo mwahuye nabyo turafatikanyije mu mubabaro twese turababaye abanyamurenge muri rusange tubahaye pole biriya bintu biri gukorerwa iwacu birababaje imitima yacu birababaje ni ibintu biri mu gukomeza gusa bidukomeretsa ni igisebe kituma kihoraho ni ukuri twabyukiye ku nkuru mbi guhera ejo abantu b'iwacu bari kwicwa na drone tubahaye pole mukomeze mwihangane ibi bihe bizashira n'iby'igihe gitoya n'iby'igihe gito ariko turanamagana ubu bwicanyi buri gukorerwa ababyeyi abantu badafite ico ikintu nk'umubyeyi kurera kwica umubyeyi nta kintu yagukoreye ntahaye agwana ntahagira gute ariko kurakoresha drone ukaza kwica ababyeyi noneho narebye nabonye umwana w'imyaka 6 barashe drone irasa umwana w'imyaka 6 wibaza ibyo bintu biteye agahinda nk'umugore ntiyakurwanyije umwana muto ntiyakurwanyije abana b'abasore b'abakobwa bari kuratswa nabyutse mbona umuryango nyirabukwe n'umukazana n'umwana barashwe ico kintu cababaje imitima yacu ariko mu by'ukuri tubahaye pole abantu bose umunyamurenge wese hava akagera tumuhaye pole kuri ibi bintu biri kuba duhaye imiryango y'aba bantu basizwe pole ari bamwe hano ho tubana basaza biwe n'ukuri mwihangane mukomere turamagana ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge ariko si abanyamurenge bose harimo abanyamurenge batemera buno bwicanyi tubahaye dukorerwa ibo tubahaye pole kuko ibo turabamaganye abanyamurenge bari kwishimira hejuru y'imfu za bene wabo turabamaganye ibo ta pole tubahaye kuko turabizi ko munezerewe n'ibiba bibereye iwacu kubera ko timwohaguruka ngo mwamagane ibiba bibereye iwacu ahubwo kimurashigikira umwanzi gukomeza kudusatira uwe twomuha pole duhaye pole umunyamurenge ubabajwe n'iwacu twirwaneho duhaye umutwirwaneho wese pole niwe duhaye pole ariko akagara ta pole tugahaye murajega mwaba muvuge kuko timwamuvugira ubwoko bwacu ahubwo mwebwe mwishimira ibibazo biba bibera iwacu duhaye pole umunyamurenge wese wahuye n'ibibazo abantu bose bihangane amahanga ahaguruke kurwanya iyi drone yamaze abantu noneho ubu nyine nta ntambara y'amasasu ihari ni kaho bituje amasasu no kurwana nuko babonye ko amasasu yo bakoresha amasasu bariya abana bari muri twibu baza bashamata bakabamanura nka kurya kw'imbwa bazimanura hasi niyo mpamvu baba bakoresha drone iyi drone muhagurukire umunyamurenge wese ahava ahagurukire kurwanya ino drone
idrone yamaze abantu yamaze ababyeyi turayamaganye muhaguruke mukore mandamano ibintu byose bishoboka byokumvikana umuntu wese uzi ko hari aho ijwi ryiwe ryagera ry'umunyamurenge kugira ngo arwanye buno bwicanyi buri kubera iwacu ahaguruke uko yaba ashoboye kose mwamagane kino kintu kigeza ahantu noneho gikabije kwica abana bagiye ku masomo uba nyine ejo bundi bari ko bavuga amakuru ngo umuntu ukaraje mu murima wiwe gusarura ibyo yegeje drone ikamusanga ikamwica umwana yaje ku masomo drone ikamwica none se ukuri drone iyo ishaka iki aba bantu bakoresha drone ngo bamara ubwoko timuzotumara titwoshira ibyo mukora byose muri koze ubusa tuzoshira tuzorwana kugeza ku mutonyi w'amaraso wanyuma icyo tubabwiye cyo ntituzopfira gushira abazosigara bakongera bakarema umuryango nyamurenge abanyamurenge turababaye tubabazwa n'ibintu biba bibera iwacu mureke duhaguruke twese abantu bakoresha YouTube twese amasocial media muhaguruke mwamagane umuntu wese niko twavuze ngo buri wese ahijwe iryo rishobora kugera yamagane ahagurukire kurwanya kino kintu hanyuma uyu munsi dufite igiterane tugiye kuvuga ku giterane cya mama Murenge bari bateganya n'icacu nuko ni cya mama Murenge ariko ni icacu usange muri Kitengera nizwega Kitengera kizobera Kitengera kiriya giterane ariko kituroba gifite amavuta umuriro waka uzoba uhari ni ukuvuga ngo ni kuvunja ngo bacise ngo ni kuvunja ki kuvunja vikwazo akamama murebe ni igitangaza ngo ni kuvunja vikwazo ivikwazo turabikura tubivunje uwo munsi ariko ari ikintu nanenze kuri mama Murenge yateganyije abaririmbyi ariko twebwe bakitengera kandi dushira mu mazi yo kudushira mu nitwe tuzoramisha tuba twiyegereza abashitsi ngo gukora tumera abanyaturere ngo aribo bazoza kuramisha uzoramisha uzi kuririmba David atoririmba akabyina mzinyo ko uko ni ukuvuga ngo jewe ushoboye kubyina ukaririmba azotanga amazi niyo bagushinze ni ukuvuga ngo ariya amazi ariko nzobanza ndirimba uririmba ikintu ushoboye kuririmba nitwe tuzakira abashitsi dutira zaba harazaririmba dutira ni ukuvuga ngo dutira azaza ariko dutira ni ukuvuga ngo tuzi ko umushitsi azaza akiyegerezwa tuzomwiyegereza ndutira ndakidashinzwe kuri iki giterane cyo kwa mama Murenge uzoririmba kuramya no guhimbaza biharire Marina Official kuramya no guhimbaza ubiharire Marina Official none turageza kuramya no guhimbaza tuje gutanga amazi tubone gutanga amazi duheze umwanya abashitsi babatumiwe ariko kwanza kuramya no guhimbaza abaza biharire Marina muri kiriya giterane dufite kuzinduka tuzozinduka ni kandi ibikorwa byose ntabwo tuzoba tubigeramo icyo nabonye cyo keneye ibintu byose babigushinga oya ati babishinga ariko ikintu twijanye no kuririmba ndavuga ngo bakinshinga zoramisha naje hano ndahinyura iryo tegeko kino ntazoririmba kuko hari impano igiterane kikaba tugomba kuzura impano zose tugomba kuzura impano zose kuko dufite impano yo kuririmba kuri kino tubikore muri brag impano impano yo kubyina zobabyinira hariya nawe ushoboye kuririmba urabishoboye uzoririmba hano muri Kitengera dufite abaririmbyi ni ukuvuga ngo wewe uzoza uduterera wewe n'ibitinyuke ibitinyuke dufitemo uririmba muri gifite ni ukuvuga ngo dufitemo abaririmbyi ntabwo abantu bavuye mu turere tuzoba tubiyegereza ngo niwe bashe kutwiyegereza ngo baje kuramya kandi natwe turaha tuzi kuririmba ni ukuvuga ngo wewe kinovuga abandi bazi kuririmba urekene nawe turakuzi ko nta kintu ndabizi uzi kuririmba iki kintu nzozamura amateraniro mutangaje kino giterane kidahora kizoba gifite amavuta menshi gifite amavuta ni igiterane cyateguwe neza ni kuvunja vikwazo kandi natwe dufite ibikwazo tuzovunjira hariya dufite ibikwazo birimo kudukwaza bitubwira nabi bikaba bitubwira nabi ngo se none rohese kumbwira ariko yayi mfite kuri shana
wamenyereye ubwo buyayo cyangwa ukabureka nimba turi utuyayo twaba tutureka ngo nuko ngo tuzakama turandaga hari udakunda kurandaga afungura iwe idafite ubuyayo niwe afungura iwe idafite ubuyayo ureke ubuyayo bwacu tubuvuge hari icyo butwaye uwo musaza bakuvunja bikwazo n'abo bantu badusubiza inyuma uwo munsi tuzovunja vikwazo mama mureke kuriya yewe kiriya kiganiro nagitegere ndo ngisubiramo kandi mu magambo yose mwavuze irya mbere ryanejeje n'ivunja vikwazo nandi iryo jambo ryanejeje vunja vikwazo tuzobivunja uwo munsi ni ukuvuga ngo ni igiterane cy'abayutubers gusa bavuze ko ico giterane ari cy'abayutubers umuyutubers niwe uzobwiriza umuyutubers niwe uzoririmba ariko yewe uzofite nyabande ndavuga uzokoresha kuramya no guhimbaza dufite nyabande kitengera duhagaze neza cyane nananiga harimo abaririmbyi benshi b'abayutubers dufite nyabambe dufite ndabaramiye dufite abasitari babandi bo ku rwego rwo hejuru kitengera turi hejuru y'abandi bose dufite abasitari uzi ko mbitekereje mu baririmbyi dufite ndabaramiye tukagira nyabame tukagira uriya mukobwa uyu nyine wari uvuze ko kubitinyuke hakaba jewe ni ukuvuga ngo nyagwakaza wipendo nyagwakazampinga azampinga ariko ndi umuririmbyi ukomeye umuririmbyi wowe mu baririmbyi reka amashi kwishyira hariya atacu ushoboye ndimo ni ukuvuga ngo na mama murenge gaza bakuru oya yagiye ni gisirimbere ariko nakuririmba arabizi woboke mama murenge yaririmbye yararirimbye mama murenge ni kuriya nawe azafata akamikoro hariya ariko arabizi uriya mugore twarabanye Burundi azaririmba ibitangaza ni kuriya kubakinga ata mama murenge yotera indirimbo akayimara na zitanu yose mama murenge azi kuririmba sindumva aho wateye arabizi mama murenge ni babiri baratandukanye ni ukuvuga ngo umuntu uzi kuririmba ni Dora Joyeuse Alice atazi kuririmba Alice gawe ni kanjanga Alice we ni kanjanga Alice ntashoboye kubyina ntashoboye kuririmba ni nkabo wowe tuzi kubyina ugiye kungereranya na Alice njewe ushira mu mwanya wa Darirene ariko reka kuja mu mwanya wa Alice wagize mubazi kuririmba ubu ngiye gufungura YouTube channel y'indirimbo uzozuriri nande nimbange indirimbo ubaye utazi indirimbo nguramenya kuririmba none ngiye kuziga niyo ngitangira byutsa impano zigiye kuzuka ariko muri kiriya giterane hazobaho no kubyutsa impano ariko abavyeyi noneho abagore nije nari guteganya nsanga abagore b'abanyamurenge turashoboye hari ikintu tukigira gusa turacari twitinya ariko dufite impano nyinshi impano ufite yibyuse niba ufite iyo gusetsa ngo nusetse abantu bagagare ifaranga zinjira ngo nakuzinda umudamu ngo yagira impano y'akavuyo ako kavuyo nyine kazofasha abantu akavuyo si impano ariko ako kwe katari impano yo gusetsa yaraza gusetsa tuwishure hariho gusetsa n'akavuyo umuntu nyira akamatambuka gutya agatera nyine kaduruvaye ariko gashekeje wanamugari kaduruvaye keza atasetsa abantu akabasetsa nyine abasetsa ni ukuvuga ngo impano yose ufite yo impano yose yogukiza yogukiza ariko tugende twiyaminiye wumve ko ushoboye naho nugira ngo mufungure impano zacu mureke zifunguke mu izina rya Yesu kiriya giterane hazaba harimo no gufungura impano z'abantu ni ukuvuga ngo biriya byo kuvuga ngo umugore ngo akazi k'umugore gusa ngo ni uguteka ni ukubyara no kurera oya n'ibindi turabishoboye tuzobyara tuzoteka tuzorera tuzona byose impano zose zirabagirana tuvunje vikwazo abadayi mugende mutere mama murenge inkunga afite igiterane gikomeye wa ase mama murenge aramutera inkunga yarazota azogaburira abantu ariko mama murenge nawe waciye intege uzatumira abatumirwa bave za Kayore bave za Kasara birigwiza ntabwo byabura kugaburira abantu kandi yavuze umuntu bose ni ukuvuga ngo afite ibintu bibiri yiyamye abantu bazoza bakoze uzoza witwaje itike yawe hariya za fundraising y'itike itayihari ni ukuvuga ngo umutumirwa wese uzoba uri hariya azoza yitegeye ntagutegera umuntu kurya uzoza wipanze neza inda yawe imeze neza ariko murumva ni abantu bo hafi ntabwo yoreka kugaburira abantu bavuye ntazobagaburira
impamvu yavuze ngo bazoze mu nda hameze neza kandi Ni bazoze bitwashije itike mama muri ico naco turagisenya ni ukuvuga ngo ubusebesha aba youtubers bakitengera turashoboye dufite ifaranga tuzogaburira abantu bo mu turere ariko nabo bazosaba ko bazobanza gukontribute hagomba kuzoba urubuga rwo gukontribute kino giterane ariko abashitsi bo tuzabakira abashitsi bagubwe neza abashitsi bacu bazaba bavuye kure abandi ba youtubers bazaba bavuye kure tuzabakira kandi nyina wa Murenge yavuze ko bazoza ngo ndabayipakije imeze neza yewe niko kwirukana umushitsi niko kubwira umushitsi tuzoze ariko uzoze wahaze uzore bari nigiye umuntu hariho ko umuntu uzaba kugaburira umuntu akamashiramuza akamubwira ngo se urarya none wovuga ngo inyanda ukemera wakwemera gute shaka inyamurenge uzi ko tugira uzi ko wobwirirwa ubu nyine nta kinyamurenge uzaza kwaza ngo urarya ufite inzozi z'amavuga ndarya kugira ngo wamubwire umuntu araje yamba kwaza ngo urarya winyandajya ayo biteye isoni nyabona muzamureka kubaza gutyo muzamureka mu kinyamurenge uko kubaza ntako twagiraga none se umuntu wewe waje guteka abenda bijya umuntu mushitse ashika ngo surafatike no kubwira ndafata soda mama niba utayifite no kubwira ndafata amazi kuko ziko amazi uraje kuruza uvoma nazo wambarije iki cyo mfata wowe ubuze ikintu mfata ibizo gufataga ni byinshi unose wowe umubariza iki ngo sadafatike ndumushitse nire mugihe uzi ko ntacu ufite reka kumbaza ngo ndafatike kandi je wenda nico ushaka gufata oya no bunye turi mu gihe cyo kuvunja vikwaza nimureke kukwaza abantu ye none umuntu uzoza ijambo ugasara fatike nivuga ikintu udafite uzogikura tuzomubona ati wombazaga nawe uzi ko ntacu ufite ariko abiyemera atanica abafite no niba uzi ko wawe uja kwiyemera kugira ngo wiyerekane neza nanjye ngomba kukubwira ico nshaka kubera ko niba wambajije niba ntacu ufite iceceke urarinda umbaza ntacu ufite kubera ko wana mugani ningusubiza uragikura cyakintu ni wowe ubarije iki mwaretse amahanga akareka kuduhindura umuco twagumanye umuco urumva twebwe none siko rugura umushitsi yinjiraga ninde muntu warugura kwazaga ngo surafatike tiyagendaga agafata amata akayakuzanira akagwezi kamwe uyafite none se kuko umushitsi atoshika niba ufite soda niba ufite soda mugende usane soda atiye umushitsi imwa soda cyangwa imwe kino cayi ariko ukamaza umushitsi ngo surafatike jewe isoni ngira no kwitwa njyewe ukuntu mbyumva wereka njyewe no kubaza wansubira umushitsi wawe nkakubaza se kino urafatike mbikubaza nzi ikintu njyewe mfite kurumva ariko si woba waje nta tuvuge nta mafaranga mfite nimara nze kubaza ngo kino uramwiye soda none no kubaza ngo uramwiye soda nzi ko nta mafaranga mfite nzi ko nta mfite ndicecekera ukansura ugataha wacecetse nacecetse urabona wacecetse woba babaye ifura ariko hariho n'abandi azabashobora gusanga kwaze wamushitsi abusha avuga ahubwira ngo aje kuzana ya soda yizane hano mushitsa yimwe oya ariko nawe ntago uje kuzana soda utabasha umuntu soda nose tuba wayiguze akenshi abagore abanyamurenge tuzi ko tuba tumwa oya ntago ari kenshi ubwo n'ubuturage ndakubwiye ko abantu bose bamwe oranje umugore umunyamurenge uzomwa ko kazaba bahaye mwana kayoga azoba haca kokaza ari iki twaye n'akayoga iraryoha ngo kino mpaka bibaza bashitse ngo wamubwiye oya n'umuco mubi aho kugira ngo ujye kumuzanira soda atakubwiye zizana ari nyinshi uzizana zose kazine zitanu ariko ya muco wo kwaza atoremo iyaza surarya ugiye wovuga ngo inyandajya gute inyandajya ari pastor ejo nategere bituma mvuga kakajambo yaravuze ngo arahado yagere mwivuga butumwa ushoboye kandi uwo mugore akaba yabonye iriwe materaniro yiriwe bwizo pastor arashonje aho gushika watangira ngo ateke yamaza pastor ngo se pastor ngo surarya yewe pastor nawe atayasiriye niyamubwira ngo ararya ngo yamarara ahugwana n'igitanda kubera akuzi kuryama uzi kurarana inzara nukuvuga ngo yazamazerera ngo mu gitanda ngo akazerera ngo yibaza ati suku umugore iyo pfa nko no kumwemerera bizibuze ko karambaza ngo ndaje nyiriwe niriya yapfire mu isoni yamubwira ngo ararya bakaja kumuhaha oya rero muco abantu ni bawugabanye uko azumva ararya biteye isoni urarya biteye isoni ko tutarya inyama ariko umushitsi yaje ukazigura ni umwe wo kwita ku mushitsi araziguraga hari bushiri yabaga oya ni ukuvuga ngo inyama z'iwacu ni igihe c'isoko nimba ari n'akazi rimwe uragenda ukazigura zikamara iminsi zimara iminsi yahe iminsi yahe none umushitsi yabaga yamutumwe nk'umushitsi wa wundi ukomeye umushitsi w'iwacu ruguru akaza nyine umushitsi ariko habaga inkoko we
bahitaga bakubagira inkoko Bakubagira za inkoko. hafi ariko Apana twebwe gato. tukifuza inyuma turi muri famiye dutunze za Tuyibona. nkoko Ariko wa mushitsi yari arayaje bakabaga yako kandi mwe batoye babagira uriya muco nawe wari mubi abantu ukazamusanga ko yarimo akubwira ngo bonane iri hafi baryaga inyama kandi kubera ukuntu abantu baruguru bajyaga inyama bukeye uzi ko bonane mwayigiraga ikaba ikintu kidasanzwe gasanzwe mu buzima iyo mwabaga babaze ukazibona za nyama ziri ku nani umugani wa mugore ngo uzakaza zimutera imbabazi uzamuja guta inkono kubera ko twazijyaga gato kamari ndagukunda kamari ese akora kwiye kinyamakuru kamarizi uriya kamarizi yabwiye ngo ise ngo zo muri inyama za ngo zo mwokereje inyama z'idolari 10 10 ejo bundi hari ikindi kiganiro yakoze avuga ukuntu inyama zazimutera imbabazi ubwiyazi yazitogota ko zitangiye ngo guhindura ngo ibara ngo naho zamayumva mu mbabazi zazimufata none natwe igihe babaga babaze ukazibona zanyu akazamva hota ikondo izi nyama zirasharyana mukaba mufata mugashira ku musheto mukarakosta mukaza muzirya zikifite amaraso kubera kuzifuza kandi batavuze inka twari tuzifite inkoko twari tuzifite ariko kubera gukunda korora ugakomeza bahata ibikuru ukajya isombe ejo ukajya ibishimbo ukarya ibishoma ibishyimbo n'isusa n'isogo ariko buriya ni ukuri kumara sinzi uriya muco n'ukuntu wari mubi kuko abantu bakundaga gutunga batarya bamwe na bamwe baziryaga baziryaga igihe cy'isoko aho yakinda avuga inkoko nawe yiryaga umushitsi yaje ngo kubagira inkoko umushitsi ataje hari umuco mubi wawo kuvuga ngo gusa ngo turarya inyama ariko umushitsi yaje umushitsi kandi yagira ngo inkoko zizagiye mu rugo zizagiye mu rugo mufite ikibaga cy'inkoko ariko kugira ngo uzotore inkoko muyirye bamubona kera mwakereye mwashitse ariko kandi inkoko ntibazigurishaga zari zo kurya imuhira ndanga ese inkoko baraziremesha ariko ni ukuvuga ngo inkoko niyo bazigaburiraga umugabo umushitsi utiyubashe ni ukuvuga ngo umukwe tiyagaburira inkoko ruguru tiwozimana nyokoroma inkoko oya ni ukuri nyokoroma tiyorya inkoko nizo nyine basigaye bakunda amahanga kimwe n'uko umugabo wa ruguru ataryaga amagi iyo wabaga washingiye ni ukuvuga ngo iyo wabaga washingiye tiwaryaga amagi tiwaryaga ibintu bivamo amazi umugabo wese w'imfura w'umunyamurenge nyine ubu nyine kabara kibara rya ryawumena usize n'indagara z'indundi kibara ryawumena ariko umugabo w'imfura rero babanye na data bukwe w'imfura akazarya ibintu byo mu mazi ntashobora umugabo w'imfura wese atarya ibintu byo mu mazi byose usibye umenaga yo ni mbi ndabifu barayirya ariko indagara na umena none se niba yariye ifi kubera ko aturya indagara ifi yabaga iwacu ariyo twabonaga none se birabyuzi byose nta fi zayo ni ubwo ntiyajyaga amagi ntiyajyaga injanga ntabwo timwazimenyaga ahubwo ariko none birabyuzi byose bya ruguru zobura isamaki nta samaki zagiraga bityo byari byuzi bitemba ariko bitaga isamaki kandi isamaki ntiziba mu mazi ateye none se indagara ziba muri Tanganyika gusa ni muri Tanganyika ni ukuvuga ngo zarengaga ruguru zivuye ibuvira ariko biriya byuzi byose tugira bya ruguru nta njanga byagiraga ariko gatombe yari izigira iyo mwaremaga isoko sinzi akantu karimo iyo mwaremaga isoko none byagiraga mwasangaga ntandagara zaremye cyangwa isama zabaga zihari zavuye ibuvira mukazigura mukagura za samaki kandi cyane samaki baguraga indagara n'ibitoki umuntu akagurisha inkoko akaja kugura ijambo wibaze nk'ico kintu kugurisha inkoko ngo niwe ugura ijambo noneho nga urumva iyo yabaga yagurisha inkoko umenyaga yakuragamo ijanga agakuramo n'umunyu n'amavuta iyo mu nkoko sinagurisha inkoko ngo niho ngize mu indagare nareya ngo mvugare umunyu bwa ruguru bakazuhera kagurisha ibigori n'ibishimbo ariko tukarya yako kandi ndamage ni ukuvuga ngo ruguru ntawatungaga ifaranga akenshi nta n'umwana wagiraga irari ry'ifaranga uragira irari ry'ifaranga se uragurika nta duka riranga kera nareguraga gukinga amasanga kandi abantu baruguru bagira gushisha ko bagiraga ifaranga ni ukuvuga ngo nyine abakecuru babaga babise mu mweko uzi ifaranga bari abakecuru bagiraga ariko umweko uracari umweko
ubu nyine akenshi bose bari bagira ifaranga n'ubu nyine barazigirana n'ubu nibo noneho baracyazigira bazikunze kurusha ruguru bazi kuzinonera wa none se wowe uzi mu kabari na hano uzubaye ikibazo twebwe abakobwa b'iki yatangiye kutubwira tuzobarira ni kuri M-Pesa kuri M-Pesa no ku dore account uzoreba niba bagiye gutanga isada uzuba ntagira gutya ashobora hoba yoshoboye igihumbi azi kuvunjira mu ndoga adagira kugeza aho ukora uzi ko azakora gutya akaba amenya ngo ni 50 n'ijana yiganyira ngo arasamaza baraze kandi hakiri ibihumbi bitandatu ahandi izi ndoga zabo zizafara gukora ariko kose azamavunjira mu mufuka akaza amenya ngo ngoze kuri 500 ini 200 banda we uko izo zose nuko twari tukiri mu munezero ujanye n'igiterane ca mama Murenge tuzoteka mama Murenge tuzoteka turahari kuva mu gitondo kugeza nimugoroba dufite abatetsi hano Kitenge dufite umutetsi tuzoteka abashitsi bacu tubahaye karibu abantu bazoga hirya no hino tugira umutetsi hano muri Kitenge uzoteka ibiryo biryoshe yitwa Mutima Elise azoteka ibiryo biteye kubwoba umuntu wese uzozugira igiterane usibye n'igiterane nuzozo ufite abashitsi ariko ukeneye kweza bya biryo nyine biremere bya bindi bikoze bitetse neza uzompamagara gusengereza nimero za Elise agira ibiryo bitagira ya sosi ijagajaye izi nyeganye ni sosi ya Mutima oyikatisha imbugita ari sosi zikatishwa imbugita ukazukata gutya ni ya sosi itagira satani nidutora Mutima akadutekera igiterane kizogenda neza kandi kizakigenda neza iyo abantu bahaze nabo abantu batahaze twokwirirwa twayura tuzoteka turiyegereje abantu bose abafana ba mama Murenge abafana bo kuri Maina official muzadushigikire mu giterane ca mama Murenge nuko sawa rero tunakomea hapa tumeachia hapa ni ukuvuga ngo muri kumwe ikiganiro gisoko kuzumubwira ngo umukubite kinyungu tumubwira ngo yamisha umwana cyangwa umushaka umugongo umuzengurukane hasi nzara ko uhaye utegera ikiganiro nushaka kuzugishira muri televiziyo ubishore muri telefone niyo azoza higira nabi muri televiziyo telefone ikomeze kugira ngo mukomeze mudutere inkunga natwe dukomeze tubazanire ibyiza umunsi ku wundi turabakunda bye